yang sorkar ngila kerpat bahkan khot yang special session mengini keren halor kani sorkar haduk menta kampat respon yang ketuk sithi to kam le kani ke sithi ke menta ke bangin lai tanai ke dei ka jingbong por yang sorkar bahapo sapo pra kanta bidai ban peni yang notification ka ba pensange alut yang kam thung jam sapo pra kanta nyai sapo pra kanta nyai por but yang kejingi ki kejingi niat syakmat lalu patwa wai kejing kersan ke sorkar kan hak banle kumta Hadin baka sorkar jela kelas ngap mynthi ke jingdawa ke VPP ban pensange ke jing tungkam kadba ompala ban bishabnya ya ke policy bah tungkam ba cross the system da ke expert committee kabala let ru ban ai da ke shiti ke sorkar ringkat ke jing aipor ka ba saupu pra kenta nakaliang ke VPP menta ke sengi kala pentip bakan penloi ke jing ekhi da ke ba ke shong ha ke jaka yang kali hajan additional secretariat ha ke khatnyau tarik jemang hajar arpulai naduk ke posh po bejemen step hadu saw beje janmet ong ke kurwo no Dr. Bats Kem Mirbo unong aiktin ke VPP. Haka kurwo na kaliang ke parti ke khot yawer ya baro kinong trejong ke parti bekipat ba banyawan syakate ke program jingeki bala pinbet ke VPP. Shushu ula ong ba ke parti ke sebin bena sakiwei ki program yaki lada ke sorkar ke beteng ban sngap mynthi.